Mislim da smo spremni za početi naš večerašnji webinar. Lijepi pozdrav svima i dobrodošli, rekla bih, na ovaj tradicionalni susret Biser mudrosti. Večerašnju panel diskusiju organizira udruga Sve za nju povodom 15. nacionalnog dana i 16. tjedna prevencije raka vrata maternice pod naslovom Zajedno protiv bolesti i predrasuda. Biser mudrosti dio je programa udruge To nisu samo ženske stvari, koji je posvećen promicanju reproduktivnog zdravlja žena i koji sufinancira Ministarstvo zdravstva. Ja sam Ljiljana Vukota i bit ću, kao što vidite, voditeljica ovoga panela. Večeras nam je u fokusu tema prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti koje uzrokuje infekcija HPV-om, a u diskusiji otvaramo pitanja uloga cijepljenja u prevenciji, mogućnosti eliminacije raka vrata maternice, koliko nam stigma i predrasude otežavaju bolje rezultate i naravno prezentiramo jedan vrlo interesantan model edukacije mladih. Za početak evo nekoliko podataka Svjetske zdravstvene organizacije, vjerujem bitnih za kontekst naše buduće diskusije. Skoro svi slučajevi raka vrata maternice, 99%, neki kažu čak i više, povezani su sa infekcijom visokorizičnim virusima HPV-a. Radi se o virusu koji se najčešće, ali ne isključivo, prenosi seksualnim kontaktom i njime se tijekom života zarazi preko 80% odrasloga stanovništva. Iako većina infekcija prolazi spontano, perzistirajuća infekcija može izazvati čak 6 vrsta raka, među kojima je najčešći i najteži upravo rak vrata maternice. Procjenjuje se da godišnje u svijetu oboli preko 600.000 žena od ove bolesti i nažalost umre ih više od 340.000. Radi se o preventabilnom karcinomu, a osnovni alati prevencije i ranog otkrivanja su edukacija, cijepljenje i probir. Izgleda sve jako jednostavno. Brojke novooboljelih i umrlih od određene bolesti jedan su od kriterija za procjenu veličine javnozdravstvenog problema te bolesti, međutim nije samo broj oboljelih razlog zbog kojega izdvajamo rak vrata maternice, nego i činjenica da od ove bolesti ne bi zapravo smjela u budućnosti umrijeti niti jedna žena. Svjetska zdravstvena organizacija je 2020. godine donijela strategiju o eliminaciji raka vrata maternice na koju se pozivaju mnoge zemlje, a mi ćemo večeras pričati i o tome je li to mit ili zaista realna mogućnost. Gdje je Hrvatska u prevenciji, koliko nas predrasude sprječavaju boljim rezultatima, kako ostvariti destigmatizaciju bolesnica i bolesti koje uzrokuje HPV, tražimo upravo odgovor u večerašnjoj diskusiji Zajedno protiv bolesti i predrasuda. Naši panelisti su primarijus Tatjana Nemet-Blažić, specijalista epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koordinatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka vrata maternice, docent Dražen Butorac, predsjednik Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice, doktorica znanosti Nina Milutin-Gašperov, Zavod za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković, doktorica znanosti Mirela Šentija-Knežević, pomoćnica pročelnice Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo branitelja i osobe sa invaliditetom Grada Zagreba, Lana Jurščević, naša poznata glazbenica i poduzetnica, ali i promotorica ženskog zdravlja, Maja Erceg-Tušek, psihologinja u udruzi Sve za nju, Bruno Šimleša, sociolog i pisac, autor mnogih knjiga, a s posebnim zanimanjem smo dočekali njegovu 10. knjigu Kako postati zdrav ili kako on to kaže, kako da srce i postanu tvornica lijekova. S nama je i Marko Gangur, student medicine i voditelj izvrsnog projekta Mrak, studentske udruge Kromsik. I šećer na kraju, sa posebnim zadovoljstvom najavljujem i predstavnicu bolesnica, našu dragu gospođu Gordanu Dinuzo. Hvala vam svima što ste prihvatili poziv za sudjelovanje u ovome webinaru, pa na početku bismo trebali zapravo odmah malo rasvijetliti situaciju u Hrvatskoj. Bolje rečeno, to će učiniti doktorica Nemet-Blažić. Pa evo, doktorice Blažić, ajde za početak nam recite kakvi su nam epidemiološki podaci u Hrvatskoj, vidjeli se kakva poboljšanja, tko se može besplatno cijepiti, treba li nekog posebno pohvaliti za dobre rezultate i napredak? Lijepi pozdrav svima i hvala na pozivu. Što se tiče epidemioloških podataka i pojavnosti raka vrata maternice u Hrvatskoj, kao i u ostalim razvijenim zemljama, u posljednjih 10 godina zapravo bilježimo
Smanjuje se broj oboljelih od raka vrata maternice, smrtnost nam je stabilna, je u niskoj razini, ali stabilna, ne vidi se tako pad kao što se vidi u pojavnosti novo oboljelih. I kada to pretvorimo u brojke, u posljednjih 10 godina bilježimo oko 320 novo oboljelih žena godišnje i oko 120 žena umre od posljedica ove bolesti. Za sada se vidi jedan optimistični blagi pad ovih novo oboljelih godišnje, međutim još bi to se moglo i značajnije postići preventivnim mjerama, s obzirom da, kao što ste rekli, to je rak, odnosno sijelo koje možemo spriječiti gotovo u potpunosti, dakle gotovo svi invazivni rakovi bi se mogli spriječiti sa preventivnim postupcima koje imamo na raspolaganju. Kada govorimo dakle o sprječavanju i prevenciji, tu nam je na prvom mjestu, s obzirom da je glavni uzročnik u 99% slučajeva svih rakova vrata maternice humani papiloma virus, HPV, infekcija humanim papiloma virusom, dugotrajna perzistirajuća, dakle, infekcija sa visokorizičnim tipovima. To je cijepljenje protiv te infekcije, znači imamo dostupno cjepivo protiv HPV-a i ova vrsta raka se može vrlo dobro rano otkriti i tada se ove premaligne promjene i bolest u ranom stadiju može uspješno liječiti. Mi u Hrvatskoj imamo dostupno cijepljenje za sve učenike i učenice 8. razreda osnovne škole, tako da je znači u redovnom programu, a od prije nekoliko godina imamo mogućnost i proširenog dodatnog cijepljenja svih srednjoškolaca i mladih do 25 godina ako su slučajno propustili se cijepiti u 8. razredu osnovne škole kada je to u redovnom programu cijepljenja. Što se tiče rezultata cijepljenja, tu ima također prostora za poboljšanje, ima pomaka na bolje u odnosu na početke, sada su ti postoci obuhvata cijepljenja malo veći. Konkretno za 2019. godinu je oko 40% učenica prvih razreda srednje škole cijepljeno sa prvom dozom cjepiva HPV-a i oko 25% učenika. Međutim, to su još postoci koji su daleko niži od nekih drugih zemalja gdje imaju puno veći obuhvat cijepljenja mladih, kao što je Slovenija, dakle u susjedstvu, ali i drugih zemalja u Europi, a i međunarodne globalne strategije pozivaju na što veću procijepljenost do 2030. godine. Oni čak govore oko 90% da bi bilo učinka javnozdravstvenog. Da, recite nam kako zapravo sad trenutačno stojimo sa probirom i kako vi vidite ulogu PAPA testa i HPV testa u programu probira? U Hrvatskoj mi imamo jednu dugu tradiciju da se probirni ti preventivni pregledi ginekološki provode razmjerno redovito u velikoj većini žena, pogotovo u većim gradovima, i provodi se sa PAPA testom redovnim, međutim potrebno bi bilo poboljšati taj način preventivnog otkrivanja, to se zove sekundarna prevencija, kada se bolest može rano otkriti, sa jednim organiziranim probirom, dakle organiziranim pozivanjem žena na te preventivne preglede. Taj program nacionalni koji je u Hrvatskoj uveden 2012. godine je privremeno zaustavljen radi poboljšanja, znači implementacije tehničkih i infrastrukturnih poboljšanja u provedbi. Sada je pandemija COVID-19 to dodatno usporila i trenutno su zaustavljene ove aktivnosti vezano uz pozivanje žena. Međutim, planiranje tih poboljšanja i reorganizacije ovog nacionalnog programa je u tijeku i nadamo se da će ipak saživjeti u jednoj doglednoj budućnosti. Da, ja se nadam da će u tom probiru biti ugraviran, da tako kažem, i HPV test. Tako je, planira se dakle dodatno uz PAPA test uključiti i primarni HPV test za probirno testiranje žena određene dobi. Mi u istraživanjima, što se tiče tih preventivnih PAPA pregleda, u istraživanjima koje se redovno provode međunarodnim o zdravstvenom stanju,
i korištenju zdravstvenih usluga žena imamo razmjerno dobre rezultate, tako da u ovom posljednjim dostupnim podacima iz 2019. a podaci su za 2017-2018. ima da je oko 78% žena se učinilo PAPA test u posljednje 3 godine. Tako da imamo razloga za jedan oprezni optimizam i razmjerno dobro stanje, ali tu treba nastaviti sa svim ovim aktivnostima kako bi se to još više poboljšalo, s obzirom da, evo, kao što smo opet rekli i važno je naglasiti, to je rak koji se može spriječiti gotovo u potpunosti. Evo, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija negdje zacrtala u ovoj svojoj strategiji do 2030. godine, sad mi to izgleda jako daleko, ali zapravo nema tu još puno godina ispred nas, to je nekakvih 90, 70, 90. Dakle, govori se o 90% cijepljenih, 70% odaziva u probiru i 90% rano otkrivenih. Znam da je nezahvalno raditi bilo kakve prognoze, ali ajmo postaviti situaciju. Recimo da će ova korona ipak u 22. godini se dovoljno stiša da se možemo rasmahati s našim nacionalnim programom. Može li Hrvatska doseći te ciljeve po vašoj procjeni? Pa ne bih baš mogla reći za ovo cijepljenje protiv HPV-a da bismo jako brzo mogli postići, s obzirom na kako je išlo do sada. Situacija tih 90% mi se čini jako veliko i malo preoptimistično, ali ajmo reći, bilo bi dobro da dođemo do jednih dobrih 50 ili 60%, već bi to bio veliki korak u odnosu na kakve su sada brojke. Treba nastaviti raditi sve ove aktivnosti, ne odustati i jednostavno biti uporan u informiranju, edukaciji i ponudi cijepljenja, jer mladi su sve više zainteresirani i vole učiti nove stvari, pogotovo ako nam se uključe mladi, kao što ste rekli, sa projektom Mrak, gdje oni više mogu dopreti do svijesti mladih. Evo, ja mislim da će nam sve to pomoći. Hvala vam lijepa. Evo, samo ću sad provjeriti je li da bi se gospođa Mirela Šentija-Knežević uspjela pridružiti. Tu sam. Ej, bravo, možemo i kameru, sve imamo, ma bravo. Sve ok, funkcionira, hvala. Ovo je bilo u trku, ali na sve se stigne kad se dobro organizira vlastito vrijeme. Svaka vam čast. Doktorica znanosti Mirela Šentija-Knežević je od samoga početka, a grad Zagreb je tu nekako bio vodeći grad, uključena zapravo u sve aktivnosti koje je grad provodio vezano uz procjepljivanje ispočetka dječaka, kasnije djevojčica. Pa bismo vas htjeli malo propitati kakvi su sad rezultati, koliko je epidemija možda usporila rast procijepljenosti u gradu Zagreba? Kako tu stojimo trenutačno? Pa evo, kada govorimo o gradu Zagrebu, spomenuli se 2007. smo krenuli, ne s dječacima, nego sa djevojčicama. Sa djevojčicama. Da. Je, sa djevojčicama, tada se radilo zapravo, kriterij je bio djevojčice koje si iz socijalno ugroženih obitelji, koji po svom nekakvom financijskom cenzusu nisu mogle platiti tada, budući da se cjepivo plaćalo za sve kategorije, pa i za ovu današnju odabranu kohortu za koju je besplatno. Mi smo tada na samom početku bili zadovoljni, imali smo nekakav prvu godinu 18% odaziv na cijepljenje, međutim s godinama se to smanjivalo, ali ono što ja mogu istaknuti, a nadovezujući se na uvaženu primarius Nemet, da smo mi zapravo u pandemiji zadovoljni sa odazivom na cijepljenje protiv HPV-a i možemo reći da je grad Zagreb uspješno provodio. Ono što smo uspjeli, što ja mogu reći sa svoje pozicije, budući da stvarno 2007. godine pratim provedbu, mislim da nam je ključ za odaziv zaista bio, kako bi roditelji pravodobno dobili sve potrebne informacije, to što smo promijenili način informiranja, odnosno dobivanja informacija od strane stručnjaka prema roditeljima. To smo prije radili putem, slali smo obavijest o cijepljenju putem Ureda za obrazovanje školama, međutim u ovoj pandemiji, kako smo imali lockdown, predavanja i škole više nisu bile dostupne za naše liječnike, za liječnike školske medicine.
nisu se masovno organizirali za roditelje i mi smo putem službe za školsku medicinu i voditeljice službe, uključujući i podršku Nastavnog zavoda Andrija Štampar, zapravo našli jedan put, a to je da smo putem platforme za naručivanje učenika za sistematske preglede, to je digitalna platforma zapravo koja je putem CEZIH-a i preko koje se naručuju zapravo na sistematske preglede učenici i učenice 8. razreda, dostavljali smo edukativne sadržaje, informacije roditeljima putem te platforme za naručivanje i na taj način smo u pandemiji ove 2 godine dolazili do roditelja. I nama se to pokazalo, ja mislim da je to bio jedini ispravan put koji je nama nedostajao u ovoj 10-godišnjoj i više provedbenoj kampanji. Uvijek smo na povjerenstvu razgovarali kako doći do roditelja i međutim onaj put putem škola očito nije bio dovoljno uvjerljiv, međutim kada roditelj dobije informaciju o cijepljenju, o korisnosti cijepljenja, letak od liječnika školske medicine koji je nadležan djetetu, odnosno školi ili sveučilištu, mi smo sada na 40% što se tiče procijepljenosti. Znači, ne možemo reći da nismo zadovoljni, odnosno u pandemiji smo postigli povećanje odaziva. U 2019. i 2020. godini smo bili na 23,2%, sada smo na približno 40%. U tom smislu ja mogu reći da smo zadovoljni, međutim, to je kada govorimo o roditeljima, edukaciji roditelja i vidjeli smo da ono što je nužno educirati roditelje. Zaista nakon što ih informiramo o tome koliko je infekcija humanim papiloma virusom povezana dugoročno sa nastankom malignih promjena i nastankom različitih promjena koje mogu dovesti i do nekoliko vrsta zloćudnih oboljenja, roditelji mijenjaju svoje mišljenje i svoj stav o tome da li je zapravo nužno cijepiti ili ne i tu uopće nemaju dileme. Znači, naš zaključak je da je nužno provoditi kontinuiranu edukaciju i da je nužno to zapravo raditi tijekom cijele godine u odnosu naravno i na djecu i na roditelje, a onaj put koji sada želimo i dalje razvijati, odnosno ponovno revitalizirati, to je zapravo edukacija, nastavak edukacije djece o spolnom prenosivim bolestima, odgovornom spolnom ponašanju, što je iznimno važno jer rekli smo da cijepljenje nije dozvola za neodgovorno spolno ponašanje i to moramo cijelo vrijeme naglašavati, ali zaista cijepljenje je jedna od najučinkovitijih, možemo reći, uz odgovorno spolno ponašanje i redovite preventivne preglede metoda u borbi protiv ove opake bolesti. Zaista je izvanredno kako nas je zapravo digitalizacija, odnosno korona i cijela ova priča sa epidemijom natjerala da se digitaliziramo i da iznalazimo neke druge načine komunikacije koje nikad ne smijemo zapostaviti, nego ih samo moramo spretno nastaviti dalje provoditi. Ja znam da vi sigurno pratite i europske trendove oko procijepljenosti u drugim zemljama. Malo smo sad spominjali i ovaj 90-70-90 Svjetske zdravstvene organizacije. Nekako mi se čini, ako ste uspjeli zadnje 2 godine u koroni poboljšati rezultate, da grad Zagreb zapravo ima svjetlu perspektivu kad je u pitanju borba s rakom vrata maternice. Kako se vama čini, je li eliminacija raka vrata maternice u Hrvatskoj mit ili realna budućnost? Ja mislim da je realna budućnost. Kolegica je spomenula da ipak imamo bolju javnozdravstvenu statistiku što se tiče smrtnosti u Republici Hrvatskoj. Ja se nadam da je to realnost. Imamo sve alate na tom putu i sami ste rekli u svom uvodnom dijelu da u Hrvatskoj niti jedna žena ne bi smjela, pored ovih učinkovitih metoda danas koje imamo, a to je cijepljenje, zaista je jedan inovativni pristup koji zapravo od 2007. godine se primjenjuje u Hrvatskoj i u cijelom svijetu. Edukacija učenika, edukacija roditelja o važnosti cijepljenja i naravno edukacija roditelja i majki o važnosti redovitih preventivnih pregleda i odlazaka ginekologu. Ovo što ste spomenuli, neke zemlje ne rade preventivne papa testove, nego prvo kada govorimo o raku vrata maternice, budući da je Nobelovac Zurhausen povezao i dobio
dobio je Nobelovu nagradu jer je povezao da je zaista visoki HPV visokog rizika povezan sa nastankom raka vrata maternice. Skandinavske zemlje u svom screeningu rade samo testiranje na HPV i mislimo da bi to bilo dobro svakako uvesti i u Republici Hrvatskoj u okviru nacionalnog programa probira. Naš cilj je doći do ovih 75%. Ja mislim da smo zaista imali jedan veliki jednu dobru promjenu što se tiče odaziva u posljednje 2 godine. Naglašavam, mislim da je to zaista ključ je i ovaj način kako smo dolazili do roditelja u pandemiji, putem znači CEZIH-a, putem redovite platforme za redovite programe cijepljenja. Cijepljenje se nalazi sada u redovitom programu, nije obavezno nego je preporučeno i ja mislim da moramo više raditi putem na ovaj način kako je Zagreb to napravio, obavještavati zapravo roditelje o ovim mogućnostima koje mogu odabrati za zdravlje svojih djece i u drugim županijama u Republici Hrvatskoj koji imaju manji odaziv i na razini kojih se nažalost ne ulaže puno u edukaciju, a moramo reći radili smo sa vama i jednu tribinu gdje smo prezentirali rezultate istraživanja koje smo mi provodili. Zapravo grad Zagreb je uvijek odskakao što se tiče edukacije i što se tiče odaziva, ali mislimo da je tu jedan razlog tog kontinuiteta u edukaciji i mi nismo odustali u pandemiji. Puno smo radili sa Markom, Mrak kampanju. Podržali smo i Mrak kampanju Udruge studenata medicine. Evo i zahvaljujemo, oni su zapravo tu dolazili do studenata i provodili su edukacije i u školama. To su radili i digitalnim putem i puno toga su napravili za vrijeme pandemije. Usmjerili smo se na medije. Naše istraživanje je pokazalo da je osnovni izvor informacija, jedan od vodećih izvora informacijama roditeljima je internet i mediji i mi smo zapravo i u ove 2 godine kao povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-a, čiji sam član, zapravo usmjerili smo se na digitalne medije. Ma bravo, što reći, evo ja ću samo nadopuniti da kad govorimo o europskim zemljama, dakle o Europe, ne govorim samo o Europskoj uniji, da je Hrvatska među prvima zemljama zapravo uvela cijepljenje i za djevojčice i za dječake. To nemaju, dakle takav standard nemaju sve zemlje. Ja bih samo još htjela reći da ono što je pozitivno u našoj zemlji, budući da ipak smo mi jedno malo zatvorenije društvo, ono što mi bilježimo je zaista da raste broj obuhvat procijepljenih dječaka u općoj populaciji, tako da mogu reći da na prijašnju generaciju učenika 8. razreda mi smo imali znači na 3900 učenika dječaka u 8. razredima, imali smo 30% obuhvati dječaka u toj populaciji. Mi mislimo da je to dobro u odnosu kada je tek cjepivo za muškarce krenulo, kada smo nismo imali niti nekih 3 do 6% odaziv, sada smo na 30%. Ja mislim da je to dobro i da se pomičemo na bolje. Pa odlično, evo prije nego što je počela tribina malo smo ovdje prozborili o tome da prevencija nije teška i nije depresivna tema i vi ste nam upravo sad sa svojim izlaganjem to i potvrdili. Spominjemo cijepljenje cijelo vrijeme, pa evo zamolit ćemo doktoricu znanosti Ninu Milutin-Gašperov, nekako ste nam vi Nina zaduženi za ove jako znanstvene teme. Pa nam malo ispričajte o tome, mi u Hrvatskoj naravno imamo besplatno cjepivo i za djevojčice i za dječake, ali da nam nešto ipak kažete o nastanku cjepiva, proširenosti njegove uporabe u svijetu, uvijek se svi pitamo koliko je to cijepljeno, kakve su nuspojave, što se događa. Dakle, koliko je proširenost toga cjepiva i zapravo od čega nas cjepivo koje sad u Hrvatskoj koristimo zapravo štiti? Pozdravljam sve prisutne, pa evo ja ću malo o cjepivu, nezahvalna tema danas, ali dakle u Hrvatskoj je u upotrebi trenutno 9-valentno Gardassilovo cjepivo koje štiti od 9 tipova HPV-a. To cjepivo je zapravo odobreno od Europske komisije 2015. godine, a nadogradnja je prijašnjih cjepiva, odnosno Gardassilovog 4-valentnog cjepiva i prije u upotrebi je bilo Cervarixovo 2-valentno cjepivo. Dakle, cjepivo ukratko
je napravljeno se radi na taj način da u stanicama kvasca se umnaža jedan glavni virusni protein, odnosno protein virusne kapside. Stvaraju se čestice, virusne kapside koje se spontano zatvaraju, stvaraju ovojnicu i stvaraju čestice koje su zapravo virusu slične čestice i te čestice svakako ne sadrže nikakav genetički materijal i stoga nisu zarazne. Cjepivo je stoga u potpunosti sigurno uz dodatak adjuvansa, zapravo te virusne pročišćene čestice slične virusu tvore cjepivo. Cjepivo je, već sam prije spomenula, ovo 9-valentno je u upotrebi od 2015. godine, s tim da su Cervarix i Gardasil 4-valentno cjepivo u upotrebi u svijetu od 2006. godine. Međutim, naravno u manjoj mjeri, nije toliko jako zastupljeno bilo ne u prevelikom broju zemalja. Međutim, danas je već u većoj upotrebi, znači od 194 zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije, 111 zemalja je uvelo u svoje programe cijepljenje protiv HPV-a. S tim da najveći broj zemalja se nalazi u Sjevernoj i Južnoj Americi, oko 80% zemalja je uvrstilo HPV cijepljenje u svoje programe, a druga po redu je Europa sa 70% zemalja koji su uključeni u programe cijepljenja. Moram reći da ni u svijetu cjepivo, iako je u sve većoj upotrebi i sve više zemalja se priključuje, nije odaziv toliko dobar koliko se očekivalo. To je nadobudno do 2030. 90% procijepljenosti globalne postići. Međutim, trenutno je globalna procijepljenost je jako niska. Ako se gledaju djevojčice, znači do 15. godine života, procijepljenost u 2019. je bila svega 15%, s tim da je u ovoj pandemiji pala na nekih 13% globalna procijepljenost, znači djevojčica do 15 godina za 2020. godinu. Međutim, postoji u skorije vrijeme, zadnjih godina, pogotovo 2019. kad su počele i zemlje u razvoju i slabije nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju, počinju sve više upotrebljavati cjepivo, implementirati u svoje programe i tu je odaziv zapravo nevjerojatno dobar, s tim da je odaziv od 2019. odnosno procijepljenost, ukupna procijepljenost djevojčica je iznad 50%, a isto tako je i procijepljenost u ostalim zemljama, u razvijenim zemljama, isto nije, uglavnom nije veća nekakva središnja procijepljenost je tako iznad 50%. S tim da imamo zemlje sa jako visokom procijepljenosti, imamo oko 90%, iznad 90% čak. To su uglavnom neke skandinavske, Australija, čak u Meksiku imamo dobru procijepljenost i neke druge zemlje u razvoju imaju i nerazvijene. Oprostite što vam upadam, pa nije li Australija zapravo među prvim zemljama koja je najavila da će eliminirati rak vrata maternice? Da, Australija je jedna od prvih koja je uvela taj probir od 2006. 2007. godine. Međutim, začudio i mene taj postotak. Australija nije među najprvih 10 zemalja, ajmo reći, možda je 10 po nekakvim postocima procijepljenosti, znači čak ima zemalja kao što su Švedska i Island i tako uglavnom Norveška, mislim da je na prvom mjestu čak po procijepljenosti oko 90%, dok Australija drži slabiju procijepljenost, s tim da su ti brojevi se razlikuju od one prve doze. Ima dosta zemalja kao što su Sjedinjene Američke Države i Italija koje imaju znači prvu dozu oko 60% procijepljenosti, međutim do zadnje doze ne dođe puno. Njih tu negdje pada i onda znači SAD i Italija su pale na nekih 40%. Ali dobro, ipak rezultati ovih nekih zemalja europskih razvijenijih koji imaju procijepljenost 90% ili više od 90% pokazuju da se može.
Jel? Dakle, Da. može se, trebamo tome stremiti. Jel? Neka nam to bude cilj, kako se ono kaže, pucaj prema mjesecu, ako ne dosegneš mjesec, ostaćeš među zvijezdama. Hvala vam lijepa, Nina. Lana Jurčević je ovdje s nama, na čemu sam ja vrlo zahvalna i vrlo ponosna i znam da mora otići ranije, pa evo Lana, meni je silno drago da si ti ovdje s nama. Ti si žena na koju se ugledaju i koja ima veliki utjecaj među mnogim ženama, osobito mlađe životne dobi. Znam da mnogi možda ne znaju da si ti u promociji zdravlja zapravo dugi niz godina i mnogi ne znaju da si aktivno posvećena ženskom zdravlju još od 2009. godine, barem koliko je meni poznato, kad si podržala udrugu u prvoj kampanji Prekriži rak dojke i rak vrata maternice i u kojoj si sportskim rječnikom govoreći zaista ostavila srce na terenu. Ja se sjećam zapravo, nisu to bili webinari, to su bili susreti gdje si ti nastupala i gdje si govorila i gdje si promovirala zapravo zdravlje žena. To je bilo zaista vrlo dirljivo. U konačnici udruga je tad dobila svoj prvi biser mudrosti, čemu se između ostaloga pridonijela i ti. Cijelo vrijeme radiš na tome, potičeš žene da se brinu o sebi. Ono što bi voljela da nam kažeš, to je kako je tvoje viđenje, koliko misliš da je važno da javne osobe budu uključene u promociju zdravlja i možemo li tu na neki način govoriti i o nekoj vrsti društvene odgovornosti vas javnih osoba koje prati ogroman broj ljudi? Hvala na ovom uvodu. Naravno da su mi zasuzile oči, kao što si mi nekako i najavila da će biti. Prvo pozdrav svima i jako mi je drago što sam u ovakvom društvu. Ja jesam neko ko je užasno emotivan i senzibilan i nekako sam od uvijek, vjerojatno to nešto s čim se rodimo, pa onda malo nekako kroz odrastanje počnemo imati taj poriv da budemo dio, da li nekih, sad možda malo preteška riječ, pokreta, ali mislim da se svako od nas negdje osjeća šta mu je neka osjetljiva točka i u šta bi volio uložiti svoje i vrijeme i ljubav i energiju. Mi smo krenuli s tom tada malom idejicom koja je prerasla u nevjerojatno veliku kampanju i prošla sam stvarno i sa doktorima i stručnjacima tribine po cijeloj Hrvatskoj, susretala se sa ženama, starijim, mlađima. Ja sam stvarno bila, pogotovo u tom periodu, stvarno sam imala tu tematiku onako u malom prstu i uvijek sam osjećala tu potrebu da štitim druge žene, da ih podržavam, da na neki način budem ili neki izvor informacija, netko tko će ih možda usmjeriti prema onome gdje bi trebale ići, pogotovo oko tema koje se tiču raka vrata maternice, raka dojke, pogotovo za maternicu što je onako ono što ženu čini ženom i ono što nijedno, muškarci, uz dužno poštovanje muškarcima ovdje, ali mi smo te koji iznesemo novi život i mislim da apsolutno je užasno važno i to uvijek govorim i u šta god da se uključim i nekako pozivam svoje kolege i ljude iz javnog života koji imaju platforme. Nije bitno, 2000 followera, 20.000 followera, 200.000, 2 milijuna, svaki čovjek, pogotovo u ovom slučaju žena je važna. Ta odgovornost, ja znam u mom slučaju, meni je zdravlje od uvijek bilo na nekoj, na ljestvici prioriteta i tako sam se uvijek uključivala u određene projekte. Da, svi mi koji imamo šansu barem jednoj osobi pomoć, imamo tu odgovornost. Tako da, evo ga, šta drugo reći,
ako krećem iz svoje neke perspektive, lako je govori drugima, joj, trebate ovo. Mislim da svi mi koji pričamo o tome trebamo na neki način biti primjer. Ja mogu stvarno reći da sam ja po pitanju odgovornosti prema svom zdravlju, a pogotovo ženskom zdravlju, uvijek bila disciplinirana i to se nikad nije propuštala. Godinu dana, niti 2 godine da jednostavno ne odem na pregled. Na kraju krajeva učimo ljude da je ta odgovornost najbitnija, odgovorno ponašanje. Kako je divno kad imaš šansu sam odlučiti o tome hoćeš li ugroziti svoje zdravlje ili ćeš ga očuvati. Ovo nije neka stvar gdje nešto pada sa neba. Ovo je nešto gdje mi na neki način provociramo, ajmo reći, sudbinu. Da, to si odlično rekla. Imamo priliku donositi odluke i naravno snositi posljedice za svoje odluke. I imamo priliku govoriti sebi ne samo trebam i moram, nego govoriti sebi želim to napraviti, želim biti zdrava. Tebi hvala za sav tvoj angažman koji si dosad pokazala u javnom životu, podržavajući udruge i evo ja ću samo za kraj reći, svi mi računamo s tobom i dalje. Hvala ti lijepa što si bila s nama, znam da moraš ići dalje pa ću te unaprijed ispričati. Pozdrav svima, evo, drago mi je još jednom što sam bila tu večera sa vama. Vidimo se i računajte na mene, naravno. Hvala ti lijepa, Đenja. Evo, zahvaljujem se još jedanput Lani. Mi nastavljamo dalje. S nama je, kao što sam najavila, dr. Dražan Butorac. Čovjek koji večeras ima najviše pitanja s moje strane, pa ćemo sad to probati nekako raščlaniti. Da ne pričam samo ja. Dakle, evo, čuli smo da je rak vrata maternice jedan od najpreventabilnijih vrsta raka. Ako se naravno promjene pravodobno otkriju, stvaramo i pretpostavke za izlječenje. Pa nam recite nešto iz perspektive svojih iskustava bolničkog ginekologa, kakva je to pretraga kolposkopija? Vi ste i predsjednik društva kolposkopičara Hrvatske. Koja je uloga zapravo kolposkopije i u otkrivanju ranog raka maternice i kakve su mogućnosti liječenja promjena na sluznici? Stručna pitanja. Ja sam mislio da ćemo mi malo populistički pričati. Hoćemo kasnije, hoćemo. Molim vas, jer ja ne mogu se oteti dojmu da se, kako sam sretan zapravo što postoje ljudi poput gospođe Jurčević i predstavnice svih nas, Gordane Dinucio, znači ne i muških, znači svi smo mi prije ili kasnije pacijenti, ili ne znam, Glavak, zastupnica Europskog parlamenta. Ja smatram da ti ljudi učine puno više nego mi liječnici i u prevenciji, bez obzira što smo na neki način na prvoj liniji zapravo i sa ljudima koji su u tom trenutku u potrebi. Isto tako, doktorica Milutin mi je super, vam je skrenula možda pažnju, treba to shvaćati, ove postotke, radi se znači o target skupinama i znači o djevojčicama, pa i ova priča iz Australije će doći zato što su oni najprije krenuli, tako da oni imaju zapravo, kogod kasnije krene, svako cijepljenje će tek za 10 do 15 godina svoje rezultate u raku vrata maternice, s obzirom da njemu treba toliko vremena da on nastane najčešće, naravno. Prevencija ona primarna prevencija, to je ovi naše panel diskusije, učešće svih nas i svih ovih društvenih radnika. Ja sam se bojao da će biti još nekakvih političara pa da ćemo skrenuti u temu na nekakve druge ili će stvari izgledati ružičasto. Nažalost nisu ružičasto. Vidite i sami da statističke podatke imamo iz 2019. tako da još uvijek nas nije korona naučila, evo sad je 22. Da podsjetim, informatika bi stvarno to mogla puno više ubrzavati kada bi se to pristupilo još nekako. Ja moram priznati da cijeli život srednju medicinsku završiti, tamo sam bio samo nas 2 muška u razredu i cijelo vrijeme mislim da je to i muška bolest, da bi onda bilo puno efikasnija prevencija. Međutim, HPV i sve ono što HPV izaziva je i muška bolest. I nije najstrašniji karcinom vrata maternice.
karcinom grla ili karcinom penusa meni kao muškarcu izgleda puno strašnije nego vjerujem i ostalim muškarcima. Međutim, najčešća posljedica ovoga virusa. I sad ne duljim, a da se vratim na tu nekakvu stručnu stranu. Papa test je sam vrat maternice vam je Bogom dani organ za inspekciju, da ga relativno lako vidite u relativno bezbolan pregled. Isto tako i kolposkopija. Vrlo često žene dolaze u kolposkopsku ambulantu u strahu šta će biti, jer su naravno pročitali onaj drugi sljedeći korak te dijagnostike, biopsiju, konizaciju, nekakve stvari, ali sama kolposkopija je jednako zahvat neugodan ili kao što je i samo uzimanje papa testa. Znači, samo gledate vrat maternice pod povećanjem, bojate ga nekakvim tekućinama, različitim svjetlima i procjenjujete zapravo onaj citološki papa test, da li je to tako ili nije tako, i ako mislite da je tako, onda tek idete na sljedeći korak, a to je ona biopsija, odnosno histološka verifikacija te bolesti, koja je zapravo onda prava dijagnoza te bolesti. Vrlo često, i zbog svih tih nesavršenosti metoda, ovi nalazi ne moraju biti istiniti. Znači, žene, pogotovo mlade cure, vam dolaze uplašene, ne znam, imam cin ovaj, cin onaj. Često zapravo i ne bude ta dijagnoza, tako da ta kolposkopija nije tako problematična zahvat. Dobro, pa zato smo vas i pozvali ovdje da to kažete, jer ponekad se žene i boje pregleda, i neugode, i boli, ili još se više boje onoga što bi doktor mogao meni reći i naći. Tako da je jako dobro da čujemo od doktora da trebamo ići, da to nije baš tako nešto strašno i bolno, ali da nam zapravo može spasiti život. Rekli ste da treba... Znate, ja imam priču, ja sam ličan, pa onda za svaku stvar imam barem dvije priče. Priča je da je jedna pacijentica mi došla da ne dolazi doktoru zato što se boji doktora. Onda sam ja pitao, a znam je obitelj, da li ide u crkvu zato što se zato što se boji svećenika. Znači, to je gospođa Jurčević super rekla, zapravo ne idemo mi doktoru zbog doktora, nego idemo zapravo zbog same sebe. Da, rekli ste da 10-15 godina u prosjeku treba trajati infekcija da bi, evo, u prosjeku. Ali kako stoji s vašom kliničkom praksom? Imate li tamo mladih žena koje zaista imaju dijagnozu raka vrata maternice? Da, to su naše frustracije. Naime, mi smo, kad smo radili smjernice za dijagnostiku premalignih lezija, onda smo govorili nekakav cut-off 25 godina, pa smo smatrali da možemo biti puno manje agresivni u dijagnostici ispod 25 godina. Ali ako vam za tu neku high seal promjenu, to vam je onaj CIN2, CIN3, promjenu treba neke 3-4 godine, onda cura koja je počela živjeti sa 12 godina do 25 godina može fajn, ako je baksus, jer to je uistinu, ta infekcija je cijeli jedan niz baksuza, što molekularni baksuza, što nekakvih ljudskih i pada imuniteta i svega, da jednostavno organizam dozvoli ovome virusu da napravi nekakav problem. Onda se naravno može događati da imate i mlađi djevojaka koje imaju ove probleme vezane za prije svega premaligne lezije vrata maternice. Znači one koje bi mogle za nekih godinu, 2 dana izazvati opet rak vrata maternice ako se ne bi dijagnosticirale i ne bi se liječile. Ono što bi ja htio reći, meni je to često pitanje na predavanjima koje me pitaju, do sad smo imali cjepiva koja su bile dvovalentna i četverovalentna. Ta cjepiva nisu štitila, znači nemate 9 tipova kao što sad imate u ovome cjepivu, a high seal promjene, ovaj CIN2, CIN3, otprilike 50% su izazvani s tim drugim tipovima. Znači ne onim 16 i 18 koji najčešće izaziva karcinom. Tako da postoji cijeli taj jedan miješan, ima i mlađih djevojaka, ima čak i oni koji su cijepljeni, ali vjerujte, kao i kod korone, oni koji su cijepljeni puno lakše cijelu tu priču prolaze, a zapravo su jedna potvrda toj osobi zapravo da ona brine o sebi, o svome zdravlju, da jednostavno ne samo spolno odgovorna, nego odgovorna
životno prema sebi i svojoj obitelji. Pa onda su naravno i takve prognoze puno uspješnije. Da, mi cijelo vrijeme govorimo, cijepljenje naravno nije dozvola za neodgovorno ponašanje, bilo spolno, bilo neko drugo, i da naravno i cijepljene djevojčice, danas žene ili mlade djevojke i dalje trebaju odlaziti redovito na preglede svojim ginekolozima. Dakle, to tek u svome zbroju može dati zapravo odličan rezultat. Recite, koliko zapravo ove teškoće o kojima pričate mogu na neki način narušiti reproduktivne sposobnosti žena? Pa ako se nađe na vrijeme, apsolutno ništa. Znači, uglavnom postoje različiti bilo abrazivni, bilo minimalno invazivni kirurški zahvati, ako se radi o high-seal promjenama ili početnim stadijima, i one vam, mislim da ne ispadnem sad ja političar kako je sve ružičasto, ali u najvećem dijelu zapravo ne utječu na reproduktivni sustav. HPV infekcija isto tako nemamo povezanost, nadam se da se kolegica Milutin slaže sa nekakvom širom reprodukcijom, možemo pričati čak i na muškarce, na spermije, tako ima neke učinke, ali nema nekog značajnog. Tek ponovljeni zahvati, odnosno naravno veći operacijski zahvati, oni značajno, ovisno o svome stupnju, diraju tu reproduktivnu ulogu same žene. Da, još jedan razlog da se zaista redovito ide na kontrole. Sad dolazimo do jedne teme koju, evo, ja osobno zaista smatram užasno važnom i koja nije toliko pitanje prevencije, nego je pitanje skrbi o ženama koje su oboljele od raka vrata maternice. Pozvat ću svoju kolegicu Maju Erceg-Tušek, ona je psihologinja u našem Centru za psihološku pomoć i naravno tu se pored ostalih javljaju i žene oboljele od raka vrata maternice. Pa Maja, evo, zamolit ću te za početak da nam daš neki presjek teškoća s kojima se suočavaju na psihičkom i na socijalnom planu upravo ove žene. Maja? Jel se čujemo? Ja vas čujem. Odlično, i sad čujemo i mi tebe. Dobro, to. Bio mi uključiti cijelo vrijeme, ne znam što je bilo. Dakle, i druge žene oboljele od drugih vrsta raka suočavaju se i doživljavaju različite vrste stigme. Međutim, žene oboljele od raka vrata maternice kao raka koji je obično izazvan spolno prenosivom infekcijom trpe jednu specifičnu društvenu stigmu. I za razliku od žena oboljelih od drugih vrsta raka, nerijetko one same sebe puno okrivljavaju i zamjeraju se što su se uopće našle u takvoj situaciji. Na neki način i one i njihova okolina, pogotovo partneri, mogu tumačiti to na način da su one to nekako same izazvale svojim ponašanjem, svojim odabirima, i to može značajno narušiti povjerenja u odnosima koji su im važni. To može izazvati sumnju u vjernost u intimnom odnosu, pretpostavku da je žena oboljela jer se rizično seksualno ponašala, jer je promiskuitetna i sl. Tako da u sve one zdravstvene komplikacije, izazove u samom liječenju ove bolesti i posljedicama koje ova bolest može imati, djevojke i žene se zapravo suočavaju sa ovim jednim velikim dodatnim problemom. Dosadašnje iskustvo sa ženama oboljelim od raka vrata maternice u Centru za psihološku pomoć udruge Sve za nju nekako je u skladu i sa istraživanjima koja pokazuju da pacijentice doista za bolest nerijetko krive sebe, a u stigmatizaciju od strane svoje okoline proživljavaju već spomenutu autostigmu. Dakle, osjećaju se prestrašeno, osjećaju se bespomoćno, ljuto, a uz to još i zamjeraju sebi jer su se doveli u situaciju da im se to dogodilo. Nekad baš iz ovog straha i straha što će čuti, što će se dogoditi, što će im možda liječnik reći, odgađaju redovne preglede, čak i kad posumnjaju da je nešto nije u redu. I za bolest saznaju u kasnijim fazama, kad je dostupno puno manje opcija za liječenje i kad se povećava mogućnost nastanka i nekih dodatnih zdravstvenih komplikacija. U takvim situacijama osjećaju se još i dodatno posramljeno, jer nisu reagirale na vrijeme i onda se i one dodatno ukrivljavaju, ljudi oko njih ih dodatno ukrivljavaju što nisu došle ranije, što nisu više pazile, što nisu reagirale na vrijeme. Jedna jako važna... Slušamo. Jedna jako važna tema koja se tu može otvoriti, dakle kad su to žene koje su u reproduktivnoj dobi, jeste kada zbog liječenja
ili zbog kasnije faze, zbog različitih komplikacija, žene reproduktivne dobi ne mogu ostvariti željenu trudnoću. Dakle, to opet može narušiti odnose, njihove planove koje su imali, potaknuti neka egzistencijalna pitanja i dovesti do toga da se zapravo okrivljavaju jer su na neki način i podbacile kao žene, tako da su to sve neke teme koje se mogu pojaviti s njima u radu. Da, to bi se nekako sad iz ovoga što govoriš dalo zaključiti da osim svih onih tereta koje inače nose i muškarci, naravno i žene koje obole od nekog karcinoma, ipak žene s rakom vrata maternice nose taj još jedan dodatni teret i samookrivljavanja, i stigme, i srama. I vjerovatno smijem li reći da možda nerado pričaju o svojoj dijagnozi ili čak da je kriju daleko više nego žene koje su oboljele od druge vrste raka. Na ovu temu imamo specijalnog gosta kojeg znam sigurno ovo jako, jako puno dira. Bruno je osoba, ja bih rekla da nijedan pojedinac u javnom prostoru nije toliko pridonio promicanju psihološke pomoći kao ti. Evo, za početak na tome ti strašno puno hvala i čini mi se nekako da si najveći borac za ženska prava među muškarcima. To sam već više puta rekla, ali mislim da me nisu svi dobro čuli. Evo, zagovaraš, dakle, i svojim zagovaranjem si strahovito pridonio i destigmatizaciji traženja psihološke pomoći, jer se mnogi ljudi ustežu na neki način priznati da im je potrebna tuđa pomoć. Ajde ti nama reci, zašto je po tvojom mišljenju nekima toliko teško reći upravo ovo, teško mi je, možeš li mi pomoći? Pa da, doista je neusporedivo češće problematično priznati da ideš kod psihologa nego kod zubara. A ja mislim da je to zapravo isto stvar zdrave brige za sebe. Dakle, ako ćeš zdravo brinuti za svoje zube, ne znam zašto se ne bi trebao brinuti zdravo za svoju psihu. Ali postoji ta neka stigma da onda nisi svoj, da si malo čudan, da si ne do Bog lud. Kako se to onako u narodu kaže, a ja mislim da je zdravo i razumno ponekad porazgovarati sa stručnjakom i ako ikako moguće, prije nego što nas život natjera na to. Dakle, bilo bi sjajno opet i psihološki preventivno djelovati, dakle ne znam, otići kod bračnog savjetnika kad već pomišljamo o razvodu. Ne otići kod psihologa kad već razvijemo nekakvo oboljenje, odnosno nekakvu ozbiljnu situaciju, ili psihijatra naravno, nego doista pokušamo riješiti sami svoje probleme, eventualno se okrenemo svom društvenom krugu. Ako to ne uspije, onda je odmah pametno potražiti stručnu pomoć. I ako se jedna dobra stvar treba pronaći u ove 2 godine koje su nas sve enormno iscrpile i bile su teške za jako puno ljudi, a to onda jest da je stigma sa traženja pomoći, sa razgovaranja s psiholozima, psihoterapeutima, psihijatrima ipak malo smanjena. Dakle, ove 2 godine i zbog psiholoških posljedica korone i zbog brojnih ljudi koji su doživjeli posljedice zbog potresa je nekako uobičajenije, normalnije potražiti stručnu pomoć. Dakle, više se ne smatra da si automatski nestabilan ili kako smo rekli, onu čudnu riječ sa L, nego si čovjek koji nema rješenja za sve situacije, sasvim je u redu u stanjima uznemirenosti, pa čak i u stanjima neuznemirenosti, nego čim ne možeš riješiti neke probleme, potražiti neku konzultacije, stručnu pomoć i da, ako išta dobro možemo naći ove 2 godine, to je definitivno da je ta stigma sa traženja stručne psihološke pomoći ipak malo smanjena. Da, bilo bi dobro da zapravo svi koji možemo i dalje na neki način radimo na tome da se to još više popularizira i da ljudi shvate da mogu potražiti pomoć ne samo kad im je teško, nego kad žele biti bolje. Dakle, da to bude od dobroga zdravlja ka još boljeme zdravlju. Da, duševne bolesti i mentalne bolesti su jako stigmatizirane i ljudi zapravo ne znaju razlikovati što je kriza u nečijem životu, a što je zapravo prava duševna bolest. Ti si jako puno radio sa onkološkim bolesnicama, to sad svi već znaju. Da li se možeš iz svoga iskustva nekako složiti s Majom da žene oboljele od raka vrata maternice ipak trpe veću društvenu stigmu? Da. I ovo što je Maja istaknula, autostigmu. Dakle, postoji taj jedan dodatan teret i srama i krivnje
i nelagode. Dakle, mi generalno teško razgovaramo kad su neka intimna pitanja, čak teško i prijateljice međusobno razgovaraju, pa onda je to pitanje s partnerima, pa onda nekad partneri reagiraju na taj način da ne reagiraju baš najzrelije. Ja sam, s obzirom da je HPV jako čest i znam da naravno rijetko uzrokuje rak vrata maternice, ali događa se i sa nekoliko prijateljica prošao kroz to iskustvo da su se zarazile, na svu sreću sve je u redu, drže sve pod kontrolom, gledali smo one cinove i nadali se da neće otići do onih viših brojeva. I za sad je sve u redu jer su A, ulovile na vrijeme, B, ajmo reći, zdravo ili zrelo to prihvatile i umjesto tog ciklusa gdje si kao u nekoj centrifugi samookrivljavanja, posramljivanja, samoposramljivanja, odlučile se dobro pobrinuti za sebe, svoje zdravlje, sada se brinu tako da idu na redovite preglede i da se generalno brinu za imunitet, jer kao što je Dražen rekao, dakle, dobro je održavati imunitet stalno snažnim, jer kada je malo slabiji, onda postoji malo veća mogućnost da se nešto razbukti u nama. I da, to je jedan ekstra psihološki pritisak, uz naravno sve one uobičajene pritiske kada god saznamo bilo koju ozbiljnu dijagnozu. Ono što bih sad htio reći je jednu dionicu kao tata. I to kao tata djevojčice koja ide u 7. razred. Ona je godinu dana ranije krenula u školu, pa smo mi razmišljali da je možda idealno vrijeme za nju zapravo 1. razred srednje škole. Da primi cjepivo i da tada počne malo više razmišljati o tome, uz naravno seksualno odgovorno ponašanje, jer mislim da ih od bezbroj stvari ne možemo zaštititi, ali baš je zato važno što je više moguće zaštititi od onoga od čega možemo. Tako da neće moći zaštititi ni od životnih udaraca, ni od slomljenog srca, ni od možda nekih drugih bolesti, ali mislim da od ovoga od čega ih možemo zaštititi stvarno imamo odgovornost mi kao roditelji to napraviti i zato mi je drago da se dobar dio roditelja odaziva, a iskreno moramo raditi još jako puno da ta brojka bude puno veća. Slažem se da ona je 90%, pogotovo znajući cijeli narativ ovih zadnje 2 godine urnebesno ambiciozno je za jednu zemlju poput Hrvatske, ali da, treba imati ambiciozne ciljeve i nada se da ćemo ih dostići što je više moguće, što veće postotku. Ono što sam ja primijetila u razgovoru sa ženama, to je da osim ovog samookrivljavanja, one kriju svoju bolest, vrlo teško o tome govore, vrlo još teže izlaže u javnost sa svojom pričom, čak ne zbog samookrivljavanja, nego bojeći se osude okoline. Ja sam sigurna da svako od nas je svjedočio komentarima koji zaista su suludi kad bi se govorilo o tome što je, odakle toliko predrasuda, je li to zato što je ovo spolno prenosiva bolest, da li mi kao društvo nismo raščistili svoj odnos prema seksualnosti, o čemu se tu zapravo radi? Mislim da je nekoliko stvari, definitivno i ovo što sam spomenula, da, mislim problem je. Definitivno tome doprinosi činjenica da se najčešće ili gotovo isključivo prenosi seksualnim putem, da mi o seksualnosti ne razgovaramo otvoreno ili da nešto govorimo u javnosti, a nešto drugo prakticiramo. Činjenica je i da to udara na onaj često najfragilniji dio nas i naše osobnosti, dakle na našu reprodukciju, na naš identitet, nas kao, dakle sad prvenstveno govorimo o ženama, iako i muškarci mogu imati određene probleme. I to je sve vrlo delikatno, vrlo bolno, vrlo udara na vrlo suptilno, ranjivo i ranjeno mjesto kod mnogih žena, tako da, ono što je mene iznenadilo je da se teško nekada otvaraju čak i prijateljicama s kojima sve i svašta dijele. Dakle, lako za osudu javnosti, dakle ona nažalost dolazi, pogotovo sad u vrijeme društvenih mreža, u toliko nasilnim i nepredvidljivim valovima da se mnogima teško othrvati s time. Ja naravno nikad nemam nikakva negativna iskustva s time, ali problem se javlja čak i ovim našim privatnim odnosima, mnogo više nego što bi čovjek očekivao i treba nam mnogo više sapa, mnogo više daha da tako nešto kažemo i čak svojim bliskim prijateljicama, dakle komparativno u odnosu na neke druge životne situacije.
Ja mislim da je, dakle, s obzirom da nitko nije htio naravno namjerno pokupiti nešto, s obzirom da svatko od nas radi možda neke stvari koje nismo onako 100% promislili, ali naravno da nismo s time svjesno i namjerno opet izazvali neke neželjene posljedice, da učenje te malo ipak veće nježnosti prema sebi je za mnoge naravno cjeloživotni zadatak, ali da bismo umjesto te spirale samookrivljavanja trebali jednostavno ući u jednako moćnu spiralu zdrave brige za sebe, tražiti podršku prijateljica prvenstveno, jer ipak o nekim stvarima možemo malo lakše, jednostavnije, s obzirom da se radi najčešće, ne znam da li je to Lana rekla, čini mi se, mi muškarci, dakle biološki postoji nekakva naravno razlika i naravno da nismo emocionalno ili spoznajno uskraćeni za nešto, ali da, biološki je drugačije, naravno funkcioniramo i logičnije da ćemo možda prvu pa i drugu krug prijatelja i podrške imati upravo sa sestrama, sa stručnjakinjama, sa prijateljicama. I da, svakako moramo pokušati. Imamo mi tu još puno posla, dakle predrasude nisu samo u ovome dijelu, nego i u mnogim drugim sferama, ali mi smo tu i pozvani smo na neki način svaki svoje perspektive da se protiv toga borimo i da pružimo podršku onima koji su oboljeli. Dosta smo pričali o cijepljenju, pričali smo puno o edukaciji roditelja, znamo da je posrijedi zapravo njihov stav koji formiraju iz raznih izvora i znamo koliko je teško mijenjati stavove odraslih ljudi, sada ne drži predavanje o svim njihovim komponentama. Ali sad dolazimo do Marka i do Mrak kampanje. Oni su krenuli putem budućnosti, ja bi tako rekla. Ako je teško, a jest utjecati na stavove roditelja, ajmo probati naći način kako utjecati na formiranje stavova kod mladih, jer nemojmo zaboraviti, ta djeca 7. i 8. razred će danas sutra postati punoljetna i moći će sami odlučivati o svome životu pa i o svome cijepljenju. Dakle, ajmo sad zasaditi to zrno edukacije i pomoći im da formiraju stav za koji mislimo da je zdrav. Dakle, Mrak kampanja, Marko, što ste radili, što ste postigli? Ajde, pohvali se malo. Hvala na ovom lijepom uvodu, Ljiljana. Hvala svima. Iznimno mi je drago biti sa svima na okupu. Iznimno mi je čast biti u krugu ovakvih stručnjaka i naučiti svaki puta nešto novo, što će mi zasigurno pomoći u radu kampanje i na našim edukacijama. Što se tiče Mraka, mogu bi jako dugo pričati o tome. To je nekako kako se svi posjetimo u nečem naša beba, tako je i ovaj projekt, bi mogao reći da je nekako moja beba koji sam radim na tome već od 2019. godine. Projekt je započeo sa entuzijazmom studenata medicine koji su po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije se uključili u to da rak vrata maternice ne bi se trebao, odnosno ne bi niti jedna žena trebala oboljeti od raka vrata maternice, da možemo prevenirati, a jedna od efektivnih metoda preveniranja je cijepljenje. U Republici Hrvatskoj je dostupno i besplatno cijepljenje, čuli smo jako puno o tome, no međutim i dalje učenici na neki način nisu upoznati sa time. Da bismo mi intervirali, ja znam da po sebi da niti ja nisam znao o tome, ja sam započeo sam fakultet 2016-2017 godine, a cjepivo je u Hrvatskoj, koliko smo čuli, dostupno od 2007. godine, barem u gradu Zagrebu. Ja nisam uopće bio upoznat sa tom mogućnošću dok sam išao u srednju školu u Slavonskom Brodu, tako da ipak smo htjeli neki segment s kojima mi nismo znali, da mi doprinesemo sa naše strane tim učenicima ono što je nama falilo. Tako smo formirali naše edukativne radionice. Idemo na satove razrednika u školi u trajanju od 45 minuta. Studenti medicine koji su posebno educirani još dodatno o ovoj temi, koji su prošli još takozvane soft skillove, odnosno prezentacijske vještine, kako prezentirati učenicima. Oni u 45 minuta nauče učenike sve što je njima relevantno. Naravno, prije početka svake radionice mi odigramo jedan Kahoot quiz kako bismo uvidjeli koliko toga oni znaju o HPV-u. I vidimo prema ovim podacima koje imamo na 3500 educiranih učenika da 80% njih ni ne zna da koliko je HPV učestalo,
80% njih ni ne zna da 80% spolno aktivne populacije će se zaraziti sa ovom virusnom bolestom, niti kako se može prenijeti. I nakon same radionice njihovo znanje se značajno poboljša, za čak 100% se poboljša, a 50% njih izrazi želju da bi se cijepilo protiv HPV-a ukoliko se već do sada nisu cijepili. A sad, naravno, kao što smo pričali, to je bilo 2019. godine i išli smo u kontaktnu školu, provodili radionice i desila se ta nesretna pandemija, pa su se obustavili te radionice, pa svi nismo znali što ćemo, kako ćemo. 2 tjedna su uvijek bila ključna, pa nikad nismo znali kako da se prilagodimo tome. I počeli smo onda provoditi radionice online putem, što je fantastično jer mogli smo iz naših matičnih gradova gdje je prisutni medicinski fakultet ići u okolne županije. Znamo, kao što smo čuli od doktorice Šentije Knežić, da su grad Zagrebu ima fantastičan edukacijski program, ne samo roditelja nego i učenika, no nekako te okolne županije nije toliko aktivna ta kontinuirana edukacija. Njima je uvijek drago kad se mi njima javimo i želimo provesti nekakvu edukaciju. Dapače, sad nam su se počeli sami javljati i tražiti, počeli biti projekt, mi smo već rezervirali 20 razreda, željeli bismo da ih educirate, željeli bismo čuti nešto o tome, tako da vidim da projekt ima jako veliki pomak. Osim te, naravno, kontaktne i online verzije edukacije, napravili smo i digitalni newsletter, namijenjen mladima, namijenjen roditelji učenicima, u kojima pričaju brojni stručnjaci koji su prisutni svi ovdje. Temi obraćaju se roditeljima i isto educiraju roditelje. Zadnje što smo napravili ovaj animacijski video koji su podržali isto tako brojne institucije i sad u sljedećem planu je pravljene nekakvog online e-tečaja namijenjen mladima, prvenstveno srednjoškolcima, gdje će oni proći određeni tečaj po uzoru na tečaj koji je napravio Hrvatski zavod za javno zdravstvo preko projekta Volim zdravlje, koji je namijenjen više zdravstvenim djelatnicima, koji bi bio namijenjen za mlade, kako bi oni postali mrak ambasadori, kako bi širili svoje znanje svojim kolegama, ali isti jedan dodatni poticaj njima će biti da Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz međupredmetnu nastavu može se učenicima tim verificirati to kao nekakav dodatno zalaganje bilo petica baš kroz tu međupredmetnu nastavu. Tako da radimo jako puno toga, želimo formirati stavove, želimo stvoriti dati određeno znanje koje mi imamo tim učenicima koji to nisu nikada bili u kontaktu s time, niti su kroz ikakvu nastavu učili o tome, želimo ih na vrijeme obavijestiti o tome, da ipak ne bi bilo, ko što je Bruno baš lijepo pričao, i ko što se pričalo o toj autostigmatizaciji, stigmatizaciji samo ipak na neki način to prihvati. Jer što se više priča o nečemu, to se puno lakše prihvaća. Znamo svi kako je bila ta situacija sa koronom, da je to bio ono veliki tabu, pa ko ima koronu, 5 zaraženi, 10 zaraženi, ljudi su se počeli izezati na tu temu. Naravno, bolest je ozbiljna i treba je ozbiljno prihvatiti, ali znamo što su studenti radili, pa ko će neku bolest tam doći u kontakt sa mnom, čisto da ne moram dobijem potvrdu ili nešto tome slično. Tako da, mislim da je bitno to što je rečeno, da trebamo kontinuirano raditi na edukaciji, formirati rane stavove, jer jednog dana ti će mladi biti roditelji, imat će svoju djecu i trebaju saditi određenu kakvu sigurnost da se o tome priča, a ne kako se kod nas kaže o tome se ne priča, to je nešto drugo. A najbitnije je baš da se priča, da mi mladi studenti dijelimo svoje znanje, da bolesnice koje su proživjele to je jako, to je neki segment koji je meni jako, teško mi je zapercipirati jer nikad nisam bio u kontaktu s time, ali što se prije prihvati, to će se puno lakše nositi sa time i što se više priča o tome, to će nekako i društvo lakše to prihvatiti i puno bolje će razumjeti. Jer to nije promiskuitet. Bravo, ja zaista potpisujem sve što si rekao, znanje je zapravo
pravo oružje ili oruđe zapravo da se izborimo za ono o čemu danas svi ovdje pričamo. Nakon vaših edukacija srednjoškolci znaju vjerovatno puno više nego njihovi roditelji o cijeloj ovoj priči. I zato sam ja nepopravljivi optimist, jer oni danas imaju 16-17 godina, za 10 ili 15 ili, ajmo reći, 20 godina će biti roditelji. To će biti roditelji koji će odlučivati drugačije od prosječnih roditelja danas, jer će imati to neko znanje koje im između ostaloga i vi pružate. I ovo sa digitalnom komunikacijom nam je omogućilo zapravo da dođemo do onih do kojih u normalnim okolnostima nikad ne bi mogli doći. Ja sam veliki fan Mrak kampanje, nisi se dovoljno nahvalio i tu je bilo i rektorovih nagrada i evo čestitke su ovdje u chatu, zaista prekrasna stvar, neka vam se pridruže studenti svih sveučilišta koji imaju studije medicine, tako da možete zaista puno globalnije raditi sa mladima. Ja vam zaista čestitam. Evo, svaka čast. Hvala vam puno na tom. Evo, još bi samo nešto dodatno htio reći, što, ne znam, ja sam isto jako dugo u ovoj kampanji, dosta radim na tome promoviram samo, cijelu tu kampanju preko svojih privatnih kanala. Jedna mi se zna desiti situacija da nekad me neko onako prepozna i zbog toga je kao da bi... Znači, jesi ti onaj sa HPV-om? Jel mi kaže, jesi ti onaj Mrak ili si ti onaj s HPV-om? Ja se samo nasmijem na to i kažem, znam na što misliš, možda jesam, ne znam, ali radim na toj kampanji, radim na tome i nekako puno lakše, svi se nasmijemo, pričamo o tome, privatno mi se znaju javiti baš da ih zanimaju neke stvari, ne samo za HPV, nego jer ipak nekako mislim da zračim sa tom otvorenošću, da sam pristupačan po tome i da cijela kampanja tom otvorenošću, da uvijek nam se mogu sa povjerenjem ljudi obratiti. I to je nešto na čemu radimo i na nešto čemu strepimo, da se formiraju ti stavovi, da ti mladi jednoga dana isto tako budu otvoreni i pristupačni, a ne da stigmatiziraju ono što apsolutno nema nikakve potrebe da se radi. To je bolest kao i svaka druga. To sad mi ovdje pričamo jedni drugima, vjerujemo u to i nadamo se da će nam povjerovati i svi oni koji nas slušaju. Ja ne znam gdje ćeš ti danas sutra biti profesionalno, ali mislim da kak si Mrak student da ćeš biti Mrak doktor. U to uopće ne sumnjam. Evo, čestitke još jedanput. Hvala puno. Idemo mi dalje. Dakle, sad je onaj trenutak koji je meni onako jako, jako bitan. Uvijek sam smatrala da je povjerenje javnosti na strani osoba koje su same prošle neku svoju životnu priču, u ovom slučaju bolesti, da su njihova svjedočanstva o vlastitom iskustvu možda jedan od najboljih načina edukacije žena koje su u stanju učiti iz tuđega iskustva, ne preslikavati tuđe iskustva na sebe, ali naučiti nešto iz toga. Da je to jedan od najboljih načina i promocije i prevencije i primarne i sekundarne i u konačnici pružanja podrške jedni drugima. I stoga sam beskrajno zahvala Gordani Dinuzor što je pristala biti naša gošća večeras i s nama podijeliti svoj put i svjedočiti o svome putu, od dijagnoze i preko liječenja i do toga gdje je ona sad. Draga Gordana, ja malo mucam, ali to je samo zato što sam uzbuđena i sretna da ste, nisam sretna zbog razloga zbog koje ste s nama, ali sam presretna da ste pristali biti naša gošća, da ćete s nama podijeliti svoju priču. Malo je već otrcana ona fraza o hrabrim ženama, ali kad se o ovim stvarima radi, onda zaista se usudim upotrijebiti te riječi hrabra žena, jer mnoge vaše suborčice, mnoge fajterice koje su imale istu dijagnozu zapravo se ne bi usudile, ali možda ih vi svojom pričom ohrabrite. Izvolite, Gordana. Hvala, dobra večer, lijep pozdrav svima. Znači, moje ime je Gordana, imam 53 godine, medicinska sestra sam. Radila sam u jedinici intenzivnog liječenja na Rebru. Sad radim u grupi djece s teškoćama u dječjem vrtiću. To govorim zato da se vidi da sam bila nemarna prema svom zdravlju. Kako je Bruno rekao, u životu nam treba ipak malo nježnosti, trebamo pokazati prema sebi, a sad bi se usudila reći i sebičnosti. Zadnjih 6 godina su mi bile prilično intenzivne i stresne u životu, uvijek mi je bilo sve važnije
i važnija mi je bila briga za druge nego ja sama sebi. I kada sam otišla igrom slučaja na ginekološki pregled, nažalost nakon 6 godina, a znala sam da bi trebala ići svake godine s obzirom na dob i sve, došao je loš nalaz pape. Hitno me je doktorica poslala u Vinogradsku, odmah mi je preporučila doktora Butorca, kojeg pozdravljam. Rekla je da je jako to sve hitno i onda sam krenula u borbu za sebe napokon i brigu za sebe. Napravljena je vrlo brzo, usprkos pandemiji i sve, vrlo brzo i ozbiljno su me primili. I konizacija i biopsija, u stvari kolposkopija, pa biopsija, konizacija vrlo brzo. Dok sam se oporavljala nakon konizacije, moram priznati da nisam očekivala loš nalaz. Znala sam da je konizacija terapijska i dijagnostička metoda, nekako sam mislila bit će terapijska i nisam bila u nekakvom stresu. Međutim, jedno 5 dana prije kontrole me nazvala sestra iz bolnice i rekla da je došao nalaz kad imam zakazan pregled kod doktora. Sad mi je tu već se upalila lampica. Ponovo sam ju nazvala i rekla, kako to mislite, šta sad nije u redu? Ona je rekla, ma ne mogu ništa reći, sve će vam doktor reći na pregledu, ali morat će se još nešto raditi. Moram je zahvaliti jer mi je dala vremena da se malo pripremim, jer kad sam došla u ambulantu i kad mi je doktor rekao nalaz da je karcinom grlića maternice, bila sam ipak malo pripremljenija na taj udarac. Nismo puno razgovarali jer sam se, velim, u tih 5 dana nekako posložila, pripremila, moram reći, velim, na taj udarac i samo sam ga pitala koje sad su dalje mogućnosti. On je odmah rekao da se sve vadi vani, maternice i jajnici, da će ići abdominalni rez, dakle, s obzirom na moju dob i sve i tako. Nije mi baš bilo neke poštede tu. Odmah sam dogovorila operaciju, operacija je vrlo brzo išla, odmah u 4. mjesecu. Sve se to događalo prošle godine, u 2. do 4. mjesec ja sam imala obje operacije. Jako teško mi je palo razdoblje između nalaza i čekanja operacije. Dakle, tu sam svašta prolazila. Nisam se osjećala stigmatizirana zbog raka grlića maternice, nego zbog toga što sam postala onkološki bolesnik. Moj otac je umro s 56 godina od raka pluća koji je metastazirao i umre u roku godine dana. Meni je i kao zdravstvenom radniku to nekakav najveći strah od toga i u stvari sam se u svemu najviše bojala života sa rakom nego svega drugoga. Bojala sam se za svoju obitelj, kako će oni, kako će to sve oni se pripremiti. Za sebe sam se pobrinula tako da sam si otišla na životnu ispovjed, bolesničko pomazanje, kupili smo grob. Razgovarali smo svi unutar obitelji, imala sam veliku podršku obitelji, supruga, sinova, majke, prijateljica. Zaista sam imala podršku svih, međutim nekako sam se htjela pobrinuti za svoju obitelj, zato sam se najviše učlanila u udrugu Sve za nju, jer sam htjela da oni imaju pomoć. Bojala sam se i palijativne skrbi, nisam znala kuda će to ići, u kojem sve smjeru i tako sam onda imala i razgovore sa psihologicom, sa Majom. Nekako mislim da sam dosta jaka, da se mogu sa puno toga nositi. Bilo mi u početku bez veze, kaj sad moram razgovarati sa psihologom, znam sve kaj me čeka, kaj je i tako, ali bilo je lakše ipak kad se to još malo podijeli i kad se čuje da i druge žene prolaze isto tako teško. Kažete hrabra žena, ne mislim da sam hrabra, baš sam mislila da se bojim, da je teško, da teško to sve podnosim i mislila sam si kako one žene koje idu na zračenje i kemoterapije, mislim, otkud one crpe snagu? Ja sam mislila da neću moći naći snage. Uglavnom, operacija obavljena
Kad sam išla vaditi kopče, kad sam došla doktoru Butovcu, samo sam čekala smrtnu presudu. Što sad? Već sam planirala kupiti periku. Isto, nije perika stvar taštine, nego zato jer svi znaju da ste bolesni. I onda mi je doktor Butovac rekao, neće vam trebati perika. Da je izašla van suprugu, zubi su mi toliko cvokotali da sam jedva govorila. Uglavnom, došla sam doma sretna, podijelili smo tu vijest sa svima, sa cijelom obitelji, svi sretni da je to sad ta priča eto tako završila. Sretna sam sada, u početku nisam mogla pričati o karcinomu, sada možemo svi o tome pričati, inače imam unuku koja živi s nama, koja nije znala da imam naravno karcinom, ali znala da se nešto loše događa, vidjela me bolesnu kad sam došla iz bolnice i sve, jako se i ona nekako bojala. A sad se evo smijemo i kažemo da će se ona cijepiti da ne bi dobila isto rak koji baka. Evo tako. Eto, to je moja priča. Hvala doktoru Butorcu. Jako je lijepo sve radio. Imate zlatne ruke. Zlatne ruke. Nema to svaki doktor. Ja sam radila sa puno liječnika i znam što su zlatne ruke i na vlastitom iskustvu zaista ih imate. Eto, i to je to. Draga Gordana, hvala vam. Mogli bismo mi još i o hrabrosti i o svemu, ali tu ima milion razina i milion nijansi i mene uvijek jako uvrijedi kad nekad znamo mi koji smo imali tu priču između sebe nešto dijeliti pa krene licitiranje ko je bio na kemoterapiji, ko nije, ko je ovo, ko je ono. U suštini dok čekaš, sve smo u istome loncu. Sve se jednako bojimo, više ili manje, ali sve se bojimo. I to što kažete, u tom dijelu nema tu nikakve hrabrosti, ali kad dođemo sebi ima odlučnosti da se izborimo za sebe. Zapamtite tu životnu lekciju na koji način ste sebe stavili, kak se to isto veli, na prvo mjesto. Borite se da ostanete pri vrhu i budite dobar model svojoj unuci i naravno svima drugima oko sebe. Nakon vašeg svjedočanstva teško je zaista naći prave riječi, ali ja ću zato zamoliti naše paneliste za završnu poruku, pa ću njima reći neka oni nađu prave riječi. Vama, Gordana, hvala još jedanput. Hvala. Evo, dok sam ovo izgovorila, ja se nadam da ste malo predahnuli i zaista bi bilo jako lijepo da se svima onima koji su se danas s nama družili, koji su nam poklonili svoje vrijeme, da se oprostimo jednom završnom porukom. Pa ići ćemo onim redom kojim smo zapravo i sudjelovali u ovom panelu, pa ću zamoliti doktoricu Nemet Blažić. Evo, otvorili ste nam ovaj panel, pa idemo onda pokušati ga pomalo i zatvarati. Izvolite. Pa evo, samo bih podsjetila da je rak vrata maternice rak koji se može spriječiti. Gotovo u svim slučajevima se može spriječiti i važno je kombinirati mjere prevencije koje imamo. Znači, uvijek je to najuspješnije. Cijepljenje je ono koje nam prvo sprečava uopće nastanak ovog glavnog uzročnika u velikom broju slučajeva, a onda ne treba zanemariti i odgovorno spolno ponašanje, odgovornu brigu za svoje tijelo i redovne ginekološke preglede. Ima vremena, to je bolest koja se u velikoj većini slučajeva ipak sporo razvija i mogu se na vrijeme vidjeti neke promjene koje bi trebalo odstraniti, a onda je to liječenje uspješnije. Hvala vam lijepa. Idemo dalje. S nama je, kao što smo je već i čuli, doktorica znanosti Mirela Šentija-Knežević. Mirela, vaša poruka? Pa evo, ja uvijek na kraju volim podsjetiti da je cijepljenje aktualno i dostupno u ambulantama liječnika školske medicine tijekom cijele godine. Stoga koristim ovu prigodu da pozovem roditelje da stave pravo djeteta na zdravlje iznad svog prava da o tome odlučuju
i pozivam ih da se odazovu na poziv liječnika školske medicine i da cijepe svoju djecu, jer kao što sam i prethodno rekla, zaista cijepljenje protiv humanog papiloma virusa u ovom trenutku je jedna od dostupnih i učinkovitih mjera primarne prevencije sa dobro dokumentiranim zdravstvenim ishodima. Hvala vam najljepša. Ako zaista želimo zaštititi svoju djecu, ajmo učiniti to u svakoj prilici, kao što je rekao Bruno. Nećemo pisati Lastanu, dragi Lastane, nego ćemo pitati doktora Butorca što bi on za kraj kazao svima koji slušamo. Da, Lastan nam je već postao nekakav onako poznati znak u ovim našim druženjima. Prvo ja moram podijeliti oduševljenje sa Markom i radom cijele te ekipe. Ja se stvarno ne bojim za hrvatsku medicinu, samo da nam ne odu neke druge zemlje nakon ovoga kako je izložio cijelu tu priču. Mislim, Marko, svaka čast, samo naprijed, podršku od svih nas, znate da imate. Svim ženama, kao ginekolog, budite sebične, pokušajte se što moguće više maknuti od stresa. Vaše tijelo je vaš hram, svi vaši partneri mogu doći do njega uz vaše neke ograde i na onaj način na koji vi to želite. I evo, gospođo Vukota, mislim da sa ovim stvarima, kao što sam rekao, da ljudi više slušaju, mladi ljudi više slušaju Marka, žene koje dođu u ambulantu više slušaju mene, ali ovako populistički se puno više može napraviti preko gospođe Jurčević i Glavak i ne znam bilo koga druge. Tako da vama svaka čast na organizaciji cijelog ovoga skupa. Pozdravljam vam sve najbolje svima. Hvala vam najljepša. Da, ja se slažem. Zato smo i molili Lanu, koja je nažalost otišla, da malo progovori o društvenoj odgovornosti javnih osoba koji modeliraju mnoga ponašanja, pa između ostaloga i zdravstvena ponašanja. Zamolit ću sad doktoricu znanosti, našu dragu, evo već drugu godinu, ali neću reći tradicionalno, Ninu Milutin-Gašperov, isto tako za jednu poruku. Hvala lijepa. Sve je već super rečeno, nemam više previše šta dodati, međutim ja ću opet po svom: cijepite i cure i dečke. Super je što je odaziv 30% dječaka u Zagrebu, međutim ja nisam zadovoljna, ja bi bila zadovoljna da je 1:1, nisam uspjela još sve te podatke reći koje sam imala. 40%. 40, pardon, da. Ja sam čula 30. 40, što je razlika? Dečkiju. Ne, ukupno. Da, ja sam za dečke sad govorila. A htjela sam reći zapravo da baš prema podacima koje nisam uspjela iznijeti, najrazvijenije zemlje odaziv cure na dečki ili dečki naprema cure je 1:1. Znači, ja bi bila zadovoljna da se podjednako cijepe i cure i dečki, jer dečki su prenosioci, znamo da nemaju tako velike posljedice. Pozvala bi sve nas da neobavezno napravimo neobavezne kampanje tipa u druženju sa dečkima, sa curama, ne govorite i dečke iz razreda da se cijepe. Eto, tako sam ja provela kampanju u našem razredu, to smo pričali, preko 90% je bio odaziv. Evo, mogli bi i roditelji u akciju, ne samo da nam studenti medicine ide u akciju, nego i mi koji smo angažirani roditelji i imamo djecu te dobi, možemo volontirati u školama i pomoći zapravo da roditelji malo mijenjaju svoje stavove. Psihološka pomoć nam je pri srcu uvijek i dobrobit, dakle i mentalno zdravlje i sve po redu. Maja, što bi bila tvoja poruka za kraj? Još jednom napomenula, stvarno smo imali prilike vidjeti da imamo stvarno razvijene i dobre i edukativne aktivnosti, preventivne aktivnosti rane intervencije i da se to iskoristi maksimalno koliko se može, da ovo nije infekcija, nije bolest koja bira dob,
može se bilo kome dogoditi i u slučaju da se dogodi, želim poručiti svima jednostavno da tu nisu sami i da se mogu bilo kojem trenu obratiti, jer podrška, prvenstveno okolina, po potrebi i stručna podrška su doista integralni dio liječenja. I evo i Gordana je rekla, ne grizemo, nismo zločeste, s nama se može lijepo razgovarati, javite se. Moramo se malo i našaliti. Bruno? Prije svega, hvala svim stručnjacima. Mislim da naravno svatko ima svoj dio mozaika koji treba napraviti u borbi. Gordana, posebno hvala vama. S obzirom na ono što ste prikazali, ja sam nekako uvjeren da ćete vi i svoje praunuče ganjati, jer izgledate da imate jako puno energije i ono što ste rekli o sebičnosti, dakle, ja to nazivam u svojim knjigama pozitivna sebičnost. Dakle, ja mislim da je zdravo brinuti za sebe, dakle, da je zdravo brinuti za svoje fizičko, naravno, zdravlje, mentalno zdravlje, da je to sve dio zdravlja, da je u redu brinuti se za svoj, dakle, i fizički, i emocionalni, i intelektualni hram koji imamo, jer sve je to nekako povezano. Drago mi vjerujem da će vaša priča poslužiti kao primjer mnogima, da se onak malo pokucaju i dobro pobrinu za sebe u bilo kojem trenutku svog života, u bilo kojoj fazi. Tako da imamo dogovor za nekih 20-25 godina da nam pošaljete sliku pravunučice. Može? Može. Okay. Ja se nadam da ću ja isto tako dočekati tu sliku. 25 godina u mojim godinama prilično optimistično, ali ne dam se ja. Hvala ti lijepa, Bruno. Evo, ja ću se usuditi malo nadopuniti tvoju zadnju poruku. Mislite o sebi kao maloj tvornici lijekova. Dakle, to je zaista nešto. Poklonila si nam prekrasnu knjigu. To možemo je čitati od korica do korica, ali ona je zapravo priručnik za promišljanje sebe. Eto, nisam mogla odoliti. Marko, ti si nam zvijezda panela s pravom. Ja sam znala koliko je važno da čujemo i o mraku i o angažmanu studenata. Molim te poruku za kraj. Meni je neugodno koliko ste ishvalili. A tek u četu koliko je hvaljenja. To ću čitati sutra. Već je sve jako lijepo rečeno, od znanstvenih stvari do psiholoških i sve na neki način pokriveno. Ja bih samo još dodao ono o čemu sam pričao, samo da pričam o ovoj temi, da svako bude ambasador onoga čega jest, da pacijentice, bolesnice koje su se susreli sa dijagnozom, da kao što je gospođa Gordana nakon nekog vremena skupila tu određenu hrabrost, krenula pričati i upoznala svoju unuku i dovela do toga da će ju i cijepiti kada dođe vrijeme za to, da mi kao studenti pričamo o tome, doktori o tome, a prvenstveno svi oni koji su se susreli sa time da upoznaju svoje okoline i ukažu im na mogućnosti kako prevenirati rak vrata maternice, ali i druge bolesti uzrokovanih HPV. Na takav način jedino možemo formirati te pozitivne stavove, kreirati drugačiju mladež i dana da ne bude to toliki tabu ko što je možda danas u našem prisutno. Ja sam sigurna da će i tvoj doprinos i svih studenata medicine zaista biti ogroman. I sada je, a s vremenom će sigurno i rasti. Na kraju, evo, mi smo čak ostali i u okviru nekakvog predviđenog vremena. Silno sam ponosna na to. Prije svega bi se zahvalila vama, panelistima, koji ste sudjelovali i iznijeli zapravo cijelu ovu diskusiju. Svima vama koji ste nas pratili uživo preko Facebooka, svima vama koji ste nam se ovdje pridružili, hvala vam na porukama koje ste pisali u chat. Ja ih sad zaista nema vremena čitati, a osim poruka Marku, naravno, to su velike čestitke i za mrak kampanju, zahvale Gordani što je podijelila svoju priču, pohvale za organizaciju webinara. Evo jedno pitanje, kad se treba cijepiti, pozivam gospođu da se javi sutra, da sad ja se ne igram ovdje doktora. Uostalom možete nazvati ako je u pitanju dijete i svoju doktoricu školske medicine. Pohvale za webinar,
Zaista vam hvala lijepa svima, čitat ću to sutra. Kogod nije dobio odgovor na svoje pitanje, slobodno nas može sutra kontaktirati. Evo, za kraj ću reći, virus ne možemo iskorijeniti, to nam je svima poznato, s njime moramo živjeti i dalje, ali razmislimo zaista svaki za sebe, pa i vi koji nas slušate večeras ili ćete gledati ovu snimku kasnije, razmislimo činimo li zaista sve da zaštitimo i sebe i one koje volimo od svih bolesti koje uzrokuje HPV. Hvala vam što ste bili s nama i do sljedeće prilike. Lijepi pozdrav iz udruge Sve za nju svima, a posebno ženama kao što je naša Gordana. Laka vam noć i budite zdravi. Hvala, laku noć.